vam je to na ruci? Znači, to je nešto što je fantastično. Ja sam Vera Burić, članica Zagrebačkog dijabetičkog društva, član predsjedništva. Imamo edukativne radionice, edukativna predavanja, edukativne šetnje. Dakle, sve ono što može jednog dijabetičara zanimati, ovdje može doći. Ja sam Đurđica Najman iz Zagreba. 10 godina sam dijabetičar, tip 2. Laički najkraće rečeno, tip 2 je vrlo jednostavan, tip 1 je vrlo kompliciran. Može biti ako neko prejede, ali ako normalno. Jednu keksu i kutija nije isto. Količina je bitna. Ko vam je to na ruci? Spasio me se Freestyle Libre. Kako funkcionira? On 14 dana mjeri zaista 100 puta na dan u roku 24 sata. Nema pikanja, nema bockanja, fantastična stvar. Ja pratim aplikaciju na mobitelu. Gdje god idem mogu mjeriti. Pomaže fantastično. I mogu vam reći da smo se preporodili, pogotovo mi tip 1, koji smo po 10, 12, čak nažalost i 15 puta sam morala u toku 24 sata mjeriti i bockati se. A sada ne moram bockati, osim što si daješ inzulin, ali možeš mjeriti svaki čas. Znači, to je nešto što je fantastično. Zato zahvaljujemo.